talakad tapo at ikan tatayang dalit a pamuklat. Kiligyoning pa ang poning anak, poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antemurin, maya payabak ko. maya payabak po amo. Pagmasusyan tayo po yung kiratang misa, kagum ng kiratamong kasalpantayanan. Napotang akatad mo tayo, Jesus. Muli tamong masaya, muli tang matula. Nakalupan ng kayong ebanghelyo, ating meto nga makawalta, akatad mo ni Jesus. Pero minuli ang malungkot. Uling atok yan ng Diyos. Nayabi ang kayang kayatinan at idake kareng pakakalulo. Kapatad kareng panahon ni tamo tintapi bandyan. Pero yung kakatampi bandyan, babandyan na nakatamo. Makalunos. Sana kikiyatang ebanghelyo tunepin. Magintang malayang tokyaning tula ng puso tamo. Kikiyatang kapagnasan mibiyebe alanganga. Kikiyatang kasalanan ngatangan po. Magkumpisal ko. King Diyos, amayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kumbina, king isip, amanuat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo, ganakan tala po rin kaya katamong pangadi, din kaya katang panalangin kayong misang iti. O Diyos sa ginumi, anting metong abage, kulang kaya kami. Ingatalastas mi at asane, ing migilyang maulaga, ing sanuman karingagang bage. Matampa mo sanang kapnuan ding puso mi, karing pibandyan ning lugod at ning pibandyan king banwa. Baning sablang makayaliwa kanite, binana mong maging alang ulaga. Malagwa misa ng isakwil iti, ban makatuki kami keka, kambena, at makapagsan metong karing pakakalulu. Itiadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libruning kabiasnan. Menalangin ko at mibiyak ako, ing katalinwan. Menigapu ko at ing espiritu ning kabiasnan, di natangya kanako. Pepalalo ko ing kabiasnan, maygit karing setro at trono. Ing sablang pibandyan alang ulaga, nung keyo, pekilimpi mo. King isano pa mang diamanti, eke pakilibe. Uling nung keya ku pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karamput abalas, nung isipan mo. Kaya ing sablang pilak, bala mo misula mong burak. Liguran ko maygit king masanting apami kakatawan, o king legwan. Pepalaluke may git king sulu, antinaning inglinang na, e biyasang kukupas. Kambening dinatangkaku ing sablang mayap abage, ing pibandyan adaralana, e mu abilang-bilang. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo, katmuan mo kami king lugod mo o Ginoo, bandalit kami at tumula. Katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ituro mo kami king ingbiye makuya dya, ban puso mi, king belwan mipabiyas na niya. Ginoo, ing kekangwa, kaya kami anggang kapilan, kaya kalasan ang lunusan, dening kekang alipan.
Katmuan mo kami kinlugod mo o Ginoo, bandalit kami at tumula. Kagising mineng abak, katmuan mo kesa, king lugod mong alang kupas. Bandalit kami at tumula. Kabang mabiya kami, alalan mong tula, itang kalungkutan, ake kami pepagpa, kanitang panawun, ning kekeng kasakitan. Katmuan mo kami kinlugod mo o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmulalang depat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing kaya kami sanang bendisyon, ibiye mo kaya kami. King isablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibiye. Katmuan mo kami kinlugod mo o Ginoo, bandalit kami at tumula. Pamamasang ibot, king sulat ka ring Hebreo. Ing amano ning Diyos, mabye at mayupaya, may gitataram, kesa king insano pa mang espadang doble taram. Managlus, ang gana king nulami kakabit, ing kaladwa at ing espiritu. Ang gana ka ring pikalukalwan, at busbos daring butol. Asa sa girana, pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Nanuman, ala ka nga sa likod king Diyos, ing sablang mela lang, makabuklat at makalantad king kayang panimanman. At kaya tamo, munye kwenta tungkol king kaya katamong sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Mapalad daring pakakalulo king espiritu, uling karelaya, ing kayarian ning banwa. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antemurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mama ko ni Jesus, ing metong lalaki, pupulay ang linapit at kitang na, Maestro, maya pa maestro, nano'ng daptan ko, bangkong kamtan ing biye alanganga. Pekibat ng Jesus, bakit tausan mo kong mayap? Alang mayap no nemo ing Diyos. Balo mo no reng kautusan. Eka makamate. Eka makipangalugod. Eka manako. Eka maglaram. Eka mamirait. Igalang me itatamo ang po imamo. Maestro, ang ananing lalaki, iba't pa niyang anako ti parang kunoreting kautusan. King mit mong lugod di Jesus linawin ing maratna ing lalaki nga na kaya metong pangbage ing kulang kaya ka. Muli ka, pisali mo yung pibandyan mo, karing pakakalulo
at mika pibandyan ka karinbanwa. Kay batuki ka kanako. Inyang dimdam na ning lalaki ti melulam ya lupa, malungkot yang meko, uling tutuyang mabandi. Kanita inarapan na lang Jesus tingalagad na nga nakarela. Tutupin, masakit ka ring ating pibandyan, ing lungubla king kayarian ng Diyos. Ading alagad may biglala kareting amano, dapat nga na pang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit ka ring ating pibandyan, ing lungubla king kayarian ng Diyos. Mayan pa king meto nga kamelyo, ing lungubya king busbus ng karayom, kesa king meto nga mabandi, lungubya king kayarian ng Diyos. Lalo yang mi pamulala ring alagad, at mi papangutangla, nung makanyan, nining miligtas. Linawe ang malat na Jesus at nga nakarela, karing tao iti masakit malyari, dapat king Diyos ali, ing sabla, apapalyariana. Migsalita'i Pedro, lawen mo, likwan ming sabla at tinukikeke ka. Huwag nga ng Jesus karela. At sasabihan ko naman kaya kayo ini, nung likwan mo, ninuman ng pibale-balena, o kaya yung kapatid ng lalaki, kapatid ng babae, o kaya inginduna o itatana, o ring anak na ating asikan. King uli ko, ang king uli ning may pabalita, tanggap yang dinala na ukdong kimpanaw na iti. Bale, kapatid na lalaki, kapatid na babae, Hindu anak ampong asikan, king busal ning kasakitan antimurin, ating kimpanaw na datang tanggap yang biye, alanganga. Kapatading may pabalitan, kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyunig pamparinganak, parimbalan ng Espiritu. Amen. Maya payaba ko. Minuliya itang makwalta, minuli ang malungkot. Pwede ta? Timoy kayo, sinimba kayo, sinimba ka ngeni. Muli kong malungkot, kaya rin yung sinimba, muli kong masaya, o kaya malula malupa. Sana po ali, pangadi ko kay baning misa tamo, muli kong masaya, muli kong maswelo, yuli yung grasya. Pero siguro kaning makwalta ngayon ang yang makwalta ya, ang yang tutupuran na rin kautusan ng Diyos, may kamate, may glaram, may mamuray, may panglugod, may ngarabyado, kalugurano rin pengari na. Pero, eya pa rin masaya. There seems to be an emptiness in his heart. And there is emptiness in the life of the rich man. Pwede po palitan makwalta na ka. Mayap naman yung dapat mo. Pero, ka pa mo rin masaya. Pwede kasi, ining kaya katang ebanghelyo, sabi ng Jesus, o nung duraptan mo nongan din, kautusan ng Diyos, at yung pagmetong, the one thing that you should do, at yung pagmetong dapat mong gawan, bangkang miras, kingalangang gambye. Nga na muli ka, pisali mo, imbandi mo, at ibiye mo, karen pakakalulong. Bala mo, masakit siguro kayang makwalta ito. Kasi kitang may itong ebanghelyo ka Matthew, ingaus na kaya the rich young man, anak niya pang makwalta niya. Siguro akakin ng daratang panahon, mas mikwalta niya po. Marakal niya pa posibilidad and potentials. There is one thing necessary. The spiritual exercises of Saint Ignatius,
gave a name to this one thing. He called this the first principle and foundation. Itang mumunan dili. Itang to live with God forever. Ita, ing mibiyabiyata mong kayagom ning Diyos king alanganga. Kasi ing makalungkot po tang ing tao at impiban dyan, ela pareho. Ing piban dyan, gagamitan. Bang mong aluguran din ka para mong tao. Aliwa itang baligtad. Itang gagamitan mo rin ka para mong tao. Bang kang lalong midagdaga bandi. That's another thing. You do not use people to gain more things, but you use things to gain and love more people. Anyapin ni Jesus sabihan na, sige, bisa kang miras king banwa. At tinanong mo sinabing, mabiyasa kang lugod. Di ba po atin pong expression, you can give without loving, but you cannot love without giving. Lenya po, pwede kong mamiya lang lugod. Yan mo, obra ko mo ni, mamiya ko mo. O kaya, miutusan ko mo, kaya obligado kong mamiya. Ala namang lugod. Pwede po palitan eh. Lalo na ngayon, malapit ng election. Marakalareng mamiya, kanyang kaya kayo. Ababalitan ko, madakalami ko kuwalta by election. Dakala mamiya. Ita kaya ang bibiyada kaya ka, lugod? O paboto lang mo. Pwede ka mamiya eh, nakaman malugod. Potapin, masakit ka palo. O kaya ka na Pero, ka pwedeng lugod na ikamami. Lenyo po rin anak yun, potang kaluguran nyo lang. Alaman pisab yan, denan nyo lang. Mo man bibilangan, mo man kukwentan. Anak ka pa kaswelo. Kasi malugod ka eh. Anya siguro ito sasabihan ng Jesus, kining makwalta. Huwag ka makamate, ka mamaray, ka magpangalugod, ka maglaram, kaluguran mo rin pe. Pero, ka pa mirasban mo kanito. Sana maging kang malugod. Daragdagan ng Jesus, din kautusan ng minuna, at daragdagan ng what they call the commandment of love. Kasi pwedeng ingamit tamo, masilo ko. You are possessed by your possessions. Potang yung bandi mo, babandyanan ako. Malilimiting relasyon mo kareng aliwa, magduda ka kareng aliwa, pag-isipan mo lareng aliwa, o kagalang magipagkaluguran laren ni uling makwalta ko. Pwedeng makasira man kayong relasyon tamo, ing lugod. Ing pibandyan. Gamitan tamo ing pibandyan, bantang pakit ing lugod tamo kimbalang metong. Wari po deng matchin, monkeys. Ano kasakit? Dakpad na eh. Mga bilis la. Ay, kabilis na kayong tanaman. Ang diyan kayo mong pupulay, mabilis na rin matchin. Muharakap deng matchin, mano-mano, tang magitagalang ka, muhatagal. Misan pin po, magauting kami king subik. Magauting kami. Nakarakalang matchin ka rin eh. O nang makagulot kayo po, maragulitan kaya kaming cottage. Magkwao kami. Magkwao kami. Siyempre, yung pagkwento lang po, balak sa mo, tinod ko. May paho ko pala. Pero pagkwento kami pa, masaya kami. Ot kabira po, ating matchin. Linubya kaya kaming cottage. Kingwano reta saging, kinangwaya pang menig kitang tanaman, miniyatagal. Paborin nyo na, lata ng chance kaya. May mandatang laretang aliwa, pipatid-patid na laretang saging ng poretang tinape nga dalana. Mga bilis na pureng matchin. Pero bali po, keng Africa, balo daw dakpan deng matchin. Makanyan lamo po, simple monkey trap nga na.
Kumalang buko. Buko. Busbusan deng malati buko. Tang sakto yung lungubing gamat mo. Kaya ba't kanita, lakode sabo yung buko, lakode laman. Sayang tambuko na chingkesi, pwede mong gawan sabo, inuman mo yung sabo. Pero, bota ka tinalaman ka rin, ing machin, kabit da, nung nani tamburin ng machin, balo, namburin ng kakanan ng machin, o burin ng akuan ng machin, kabit da kitang kilub ng buko. Bota yung machin, nakit niya, chuy kentaran, makasabit siya itang buko, lawen-lawen nung nanuya, out of curiosity, o kaya out of greed, burin eh, palub ng gamat na, ng machin. At pota nga palub ne, atalane itang buri ng akwa, o tabalo deng machin, danebili. Siyempre, eneman milwal ng gaman na makasakmal ya. Tinya pantatalnan, milwal. Siyempre, pangay din damdan na rin tao kanita, dakpandan eh. Masakit pong pupulay nga timbuko, subukan mo man, magdala kang buko tsaka kamulay, anak bayat. O kaya tikang buko tsaka kamanikenta naman, masakit. Masagdi na lamo pong marakap. At uli nitang edayata biluan nitang tatal nanda, they will lose their most important grace, freedom, and even maybe their life. Kapatid, nano yung tatalnan nyo? Nano nga atabili? Neng kayo eman pera, eman material abage. Neng kayo nga tamo atabili, itangaw sandang sakit lub, kamwa, paginakit, diriya, itang tigang kasama na mo alako keni, tatalnan may pamurin, makatiman ka, pero makasakmal kagamat. Sabihan ng Kristo keni, ay ibiyeming kaya kang kapatad, pamilya, gabon, ang yang persecution sana. Nanita nga ako. Taytang potang penamdaman mong pesakitan da kareng aliwa o penasakit da kareng aliwa keng gewada. Sabihan na naman Kristo, tabili mo naman to. Bakang makatuki ka na ako at miras ka, kimbi alanganga. Tandaan niyo po, ka pwedeng sumuyo king Diyos, marakal ka sa kitalub. Marakal ka tatalnan. Ka pwedeng lungubanwa, dakal ka kamwa, uling kimbanwa, mapayapa, matahimik, masaya. Nga napen, kang Marta, nyatang Martis, may misa ko po kani, ing Ebanghelyo Marta, ang Popay Maria. Maria, itang kapatid ng Marta, makalukluk ya keng bitisa ng Kristo, bakiramdam niya. Marta, maliligalig ya ka rin, nakalabagi, magluto ya keng kusina. Nga ng Jesus, Marta, 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 maliligalig ka karenda kalabage. Metong mo yung kailangan. Metong mo. Ati Maria, pinili na. Mo lalako kayo ita. Itang maging kang malapit kayong Diyos. Di ba tipong makasulat kayong Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be given aside. Sabi ng Jesus kay Mateo 6, pantunan me pa mo, ing kayarian ng Diyos, at ing aliwang bage, tuki na mo. Yuna taya pa, ing kayarian ng Diyos. Bali po, ngayon mga palabasan na bulan, ning panahon na ning pandemya, ating meto nga masikan na epekto ka na ako. Realization, tingko nga realize. Kailang batan ko ng pari, misane ko po mag-bless kong mete, chulagen, mete la. Malagad mong malagad, kanitang bayo pandemya, magmisa ko, mag-bless kong mete, at chuya king metong earn. Nga napinitang pari miging Florida, ay rugo, potang mateta mo, garapunta na mo. Bakit yan po? Pwede may gawan masanting, masmal, pero makanita na. Kaya may nga labasan na bulan. Kanita, madakal deng mete, makakabawong la. Makakagit mo la. Pero ngeni, mas marakal na rin bibless ko. At chula keng earn. Sabi ko kaya sarili ko,
Yan inupay tamo keti. Yan inukapay ka. Datang panahon. Ita na imbitagan kaya katamo. Itang pakasesentang katawan, pakaselan tamong balat, tamo buring mibiblad, buring itang kaya katamong kaluguran na pibandyan. Sabihan ng Kristo, lakwan tamongan. Anakarakal kasikan ka na ako itangin. Ikit me pa mo, kay ba't kayakit mo? Makanita niya mo, abune pin. Anyapin, pa may kaisip ka niyan. Mo pa isipan na itang bandita mong tabiluan, bisa ka tali. Hanggang nga ka bisa. Tabiluan mo, bisa, malakwan mo rin. O teta pagawan ngayon eh. Kasi, nung ating kang pibandyan, mo naman dalan mate. Baluta naman to. Pero rin kayo paboran tayong pibandyan, yang maging dahilan at may pate-pateta mo. Di ba ka pwedeng lugod nung ka pwedeng mamye? Then ako halimbawa, migmana kang pibandyan. At buong bagay, migmana kang gabon o kaya bale o kaya pera. Itang pera nga itaw, gabon. Pwede mong gawan masaya rin kapatad mo, then paunakan mo. Idake mo, abe-abe tage ni kaya katangan yan, di kwanda kaya katamo. Kaluguran da kayo. At lalong maging mabunga ing lugod at pamilya. Pero balo yun naman ini. Pwedeng migmana ka ta, migmana tamo. Ligwad na ka ta rin pengarita mo. Pero mi pate-pateta mo. King pibandyan. Kesa maging grasya, maging makalungkot, maging disgrasya. Dapat yung material na bagay, yung maging dahilan mi pate-patetam. Dapat yung material na bagay, sabihan na nining ebanghelyo, gamitan tamba maging masaya. Pota mi kakawanita mo, itang imbut ning kikatang sariling burita mong tatalnan kalupanitang matchen. Kabat may wala yung pamilya ko, may wala rin kapatid ko, may wala yung saya kay balemi. Na kaya may kitikit na yung Pasko. Ala ng lugod. Ingino, ngayon patuturo na kay katamo. Nung nanuman natin, gamitan tamo, bang aluguran tala rin kaparatang tao. Nga na pong San Pablo, King Corinto, at lulang bagay rin mitagan ken katataw yan. Ang yampang deng mabiyasang magsalita, it will fade away. Pero tingmeto nga bageng manatili. Nga na, in the end, there will be three things that will last. Faith, hope, and love. And the greatest of things which never fails, will never pass away, is love. Ing lugod yang manatili at yang malakwan. Ating pong meto nga santa, yung lagyo na Santa Teresa Avila. Nga na, nada. Alayan, hanggang piguguluan nyo ngayon. Nada. It's nothing. It will be passing away. Todo se pasa. Everything will be passing away. Hanggang bagay yan, malumangan yan, mawala yung patita mo. At burigay po pa nga dyan para kaya kayo nga na nada de turbe, nada de espante, todo se pasa, Dios no munda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nga na po, may nothing disturb you, may nothing astonish you. Everything passes away. God does not go away. God remains. Patience can attain everything. He who has God within does not lack anything because God is everything. Solo Dios basta. Ing Diyos, yanangan ing kaya katang.
king nagyuningig pa ang paninganak, panibalal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tamo po kapatad, ing kakatamong kasal pantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, ipang mayupayan tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mibait kan Santa Maria ang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katungal do, sinublia mebye, pepayta siya banwo, makaluklukwa na ni Diyos, ipang mayupayan tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye ang pon menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king bie alananga. Amen. Ing sabla, akay raptaya ing Diyos, ayawad take ing sablang malyari king yato, agpangking mabandiya. Ngatangan pong malalangin Ginu, maging saop da kasana sikanan. Gino, maging insaw da kasanat sikanan. Para karing mabandi, ban ela maging bihag ning karelang kayatinan, nune bagkus ing karelang puso, yo ing maging manimuna, rampi bandyan, manalangin taking Gino. Ginu, maging saop da kasanat sikanan. Para karing bayo pa mo mikukwalta, ban era isipan inge niyakam tanda na ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat karing karelang kakaluguran, king panano a ela pamibagwa, manalangin taking Gino. Ginu, maging saop da kasanat sikanan. Para karin taong may bating ing sablarang pibandyan, ban era masolong panamdaman ing pait ning karelang kabilyan, at manatili lang ating mayap apilubluban, manalangin taking Gino. Ginu, maging saop da kasanat sikanan. Para karing kalulu, ban ela mayayamuyot king pibandyan, at mipagkaluban laking kailangan da at migit pa, manalangin taking Gino. Ginu, maging saop da kasanat sikanan. Para kay Santa Iglesia, ban ena paintulutan, imbihaga na ning kwarta, nune alang malit neng akit ing kalulu, bilang imumunang mayayawos king kayaryan, manalangin taking Gino. Ginu, maging saop da kasana at sikanan. Ngeni po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginu, ikingan sana maging talasuyo ra ka ring kalulu, king mitmong sinugat ning pibandyan at kayupayan. Ipagkalub mo iti grasya ning tula, king grasyang babye mo kaya kami at lugod. Kapamalatadang Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ng Eucharistia.
talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, banda ating kayatang ngaplarapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ni Ginuy tindaon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ni kayan lagyo, king kakatami kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo yung panalangin mi at ain, ay yampang mi king kasalpantayanan at lugod. Mananasa ng iting Eukaristiya, iatad na kami king kekang ligaya. Itiadon may kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antemurin, yat nayo reng pusoyo. makayat nano king Ginu, Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. King sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamaniluwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuan da ing batas mo. Ing tao may gawayang kekang wangis, at mi pagkatiwalan niya, king lelangan kambeding sablamong kapag mulalan. Ya, ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupuri king kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamlata ng Kristo ang ginumi. Pupurienda ka, Ginu, kambeda ring sablang anghel, ning karelang dalit ning tula, at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayan king Espiritu mo, ban para kaya kami maniyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepa salamat sa keka. Pirasunet binyane karingkian disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanawang katawa na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita, may patawaran la rin kasalanan. Dakta nite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng karigtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pag-amu-amo, kingi kaming sanang
misulusulo king katawad at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan, kaya kaming pisamban, lalong-lalo na king kaya kaming parokya, keng Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ating sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Bant kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka gumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, karingamano, tiro ng Jesus kay katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, Antemoro. Malugod tapong pasyag, may kakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kaya ko nga.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan ning yato. Nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat jagkas may nga mano mo, kumayat na ako. Spiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka may gitin sa blambage, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit era ka tanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo wawari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pon mapagmalasakit tayo pami. Lalapit kami keko kaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi keko ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalan dakal akasakitan kaya kami at may kamateno karing dakal tao. Adwan mi ngeni keko ingbalikdan mo kaming mitmulugod at yat-yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin nila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin nila rin doktor, narsis, at din sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalawsan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririlo king pamaglingap karing masakit. E mula paboren niyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan det ang mayango na biye. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mi kabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo po. O lubos mayupayang igpa, ing katawan at daya ning kaya kang anak, pagkaluban na kesa ng dake king kayang biye, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antemurin. Bendisyonan ako ring Diyos, bendisyonan ako rin kaya kayong pamilya, din kaya kayong kaluguran. Kilagyo na ning igpa, paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Igakatang misa, midaone, akatagmutay Kristo at balang metong. Muli tasa ng masaya, idake tamo, ing lugod tamo, kareng aliwa. Salamat King Diyos.